Yani te pirsa yekîtiya Kurdî kir esas yekîtiya Kurdî mijarekî pir girêdayî her çarperçê Kurdistanê û girêdayî Kurdan li hemû deverê ye û giring e got bi taybetî divê sed salê de neqşeyên herêmê û rewşên guheyî tev ber guhertin av diçin. Yani wek çawa sed sala derbasbûyî di beriya sed salî hinek guhertin di herêmê diçêbûn, welatên nû hatin damezrandin, sistemên nû hatin çêkirin, pergalên nû hatin avakirin, ana jî herem di nava van nakokîya ber guhertin av diçin. Ji bo vê giring e em wek Kurd jî amade bin ji bo yani em karibin li beramberî van guhertinên got çê dibin em jî ji bo gelê xwe, ji bo welatê xwe, ji bo pêkanîna azadiya gelê xwe amade bin. Pêşwazîkirina vê giringê yek gava sereke ji bo wê yekîtî ye. İttifaka Kurdan e. Ev yekîtî tenê wisa em di heremekê tenê dibigirin dest dibe got kêm bimîne. Beriya tiştî giring e got em zanibin kongreke netewî ya di asta Kurdistanê de gerekê çêbibe. û di salên 2013 wan de hinek xebat ji bo hatin meşandin. Lê mixabin rawestiyan hîna jî hêviyê me ewin em karibin dîsa wê xebatê zindî bikin ji bo wê İttifaka Kurdan, yekîtiya Kurdan ji bo pêşwazîkirina van guhertinan amade bin. Ji nav beşek ji wê xebatê ew got em perçe perçe jî di nava wê di îttifaqê wê çêbibin. Yani ev îttifaka gel Bakur di navbera Hereka Kurdî di wê de çêbibe, îttifaka Başûr di navbera Tevgera Kurdî çêbibe, îttifaka Rojhilat çêbibe, li Rojava jî heman demê xebata kusa tê meşandin. Her çi xwesî şert û mercên Rojava cuda ne, tehdîdên got ser Rojava cuda ne, destkeftiyên got çê jî bûne cuda ne, tevger û partiyên got hatine gel hev jî rewşê wan tev newekevin. Yani ana li Rojava aslında heta radeyekê îttifaqek pêk hatiye. Yani îro roj 24 partî bi hev re dibin sîwana navê partiyên Yekîtiya Niştimanî Kurd bi hevdûre di nava rêvebiriyê de, di nava saziyan de, di nava dezgehan de ciyê xwe digirin û xebatekê dikin. Lê ji bo ew îttifaq hîna pêş bikeve û hîna karibin firetir bibe, tarafên guldervê wê jî mane. Ev demeke xebatek ji bo wê jî tê meşandin. Em ev partiyên got bi hev re 24 partî em karibin wan partiyê din jî got bin sîwana Encûmena Niştimanî Kurd de enekesê ew jî bên tev li vê yekîtiya wê îttifaqê bibin. Wek got beriya demekê wek daxuyaniyek ji bo qonaxa yekemîn hat dayîn. Qonaxa yekemîn bi dawî bû. Yan jî hat derbaskirin ber bi qonaxa duwemîn de. Lê qonaxa duwemîn jî pir rojev û beş dendirê wê de hene. Karim bêjim yani hîna ew hevdîtin berdewam in. Xebatek ji bo gihandina hev berdewam e. Her çi qeysî di hinek mijara de fikrandinên wek hev hîna çênebûne, di hinek tişta de, di hinek mijaran de nakokî hene, di hinek mijara de ne wek hev meyzandin li tişta heye. Lê guftûgo berdewam e. Hêviyê me jî ew in em karibin bi çi rengî noqteyên got em karin pê li ser li hev bikin. Em wana ana bînin gel hev, îttifaqek çêbibe, lê mijarên got ciyê nakokiyan in em dikarin bihêlin paşê pêvajoyên din li ser wê heta gul hevkirinek çêbibe. Yani ev îttifaq çêkirin em wisa tê difikirin. Ne tenê ji bo hema çend partî bên gel hev û hew naa. û heta ne tenê ji bo hindirê Rojava jî. Heger ev pêk neyê yan jî gavek neyê avêtin wê bandora xwe bike got Rojava dema sibe kongra netewî giştî çêbibe dibe got bi rengekî neamade pêşwaziyayê bike. Yan jî perçe perçe pêşwaziyayê bike. Her wiha di asta careseriya Sûrî de ji bo Sûriye gavek biavêtin em ê wisa wek du perçe lê bimeyzênin. Yan jî ji bo giştî careserkirina pirsgirêka Kurd helwestê mero perçe dibe. Ji ber vê giring e got em karibin îttifaqekî li hinek ser hinek mijarên mumkin em li hev bikin. Lê ji bo ez ana tiştekî cuda bêjim tune. Yani xebatek tê meşandin, hevdîtin berdewam in. Hewildanê me hene got em karibin îttifaqê bikin. Lê belav jî bêzanîn yani hinek mijarên zehmet jî hene. Hinek mijarên zehmet hene girêdayî sîstema got hatiye avakirin, pergala got çêbûye, perwerdeye, parastine. Yani divan mijara de dixuye got tarafê din bi rengekî cuda difikire.
ام جی دخوازن نرینا بینن گل هەوی یعنی ام دخوازن جارەسەریەکێ ببینن ڕیەک ئۆرتە بژی ئەم پەیدا بکەن لێ ئەم ناخوازن وێژی بکەن یعنی اتفاقێکێ بکەن ئەو اتفاق ببە سەبەبێ گوفت شتێک هاتن ئاواکردن تەv خراپ ببن یانجی بشکێ ئەو جی بێگومان وێنە تشتێکی باش بێ وێنە وەکو فاداریەک بێژ هەم کەدا گوهاتی کردن خوینا گوهاتی ڕژاندن فەدەکاریە گوهاتنێ کردن طرفی گەلێمە و شەروانان و همه خەباتکاران یعنی ئەف کەدا گوهاتی کردن دەستکەفتیەک و چێبوونێ گرنگێ وەرن پاراستن براستی ام ناخوازن آنا ولو بریا دماوی سر بنرخینن جبر هینا نوا گفتگویان دنه و ام ناخواز نرخاندن اما به صدمه وک باندوره که نینی لسر پیواژوی یعنی برنگی کی شاش بفهم کرد جبر و ادبیم بلا او خال بمینن ام تنه و اساس دگرن یعنی هر دم تشتن می مبدئی هنه ریگزین سرکه هنه تشتین گو خوینا شهید هاتن آوا کرن دستکفتی گو هاتن آوا کرن تشتین گو گلی ما خسی دست خواه هر دم هولدان او ورم پاراستن یعنی بلا ام نکبن واره کی تنی هم اجبو اتفاق چه به بلا حمدش برنگاب چه ام موسا نافکرن و دهنک مجارا ده ام وکفدو نافکرن یعنی لی هینا هولدان هنه گو ام جاره سریه کیش بوان پرزگری کا ببینن وقت زانین پروژه آمه و ریوبریا گلور هاتی آوا کرن و سیستما گوهیه خود سپیر فکر و فلسفه نتوا دموکراتیک فلسفه نتوا دموکراتیک خود سپیر چه گمافی گلان پیک بین وک میناک مافی گلی کرد گرک پیک بی لی لکیلک آوی گرک جیانه که هفبش و براتی به پیکاتی دن جیان بکن و ام به هفره دناوا و سیستمی دیجیه خو بگرن نتوا دموکراتیک دده دیار کرن گو کرد و عرب و سریان گرک به هفره بن اف پروژه به سالایتی مشاندن لی وان دمین داوی پرکسا خواست لسر بلیزن خواستن ایریشی وی بکن او ناخوازن گو اف پرگال بویرنگی پیش بکده تخوازن خراب کن اجبر وی خواستن حتی باندور لطرف اوی گو او انی آوا کرن لوانجی بکن یعنی بشوازک ویرنگی تمام دبی هون و عرب و سریان کلک آوه هنه لی بنا وال کلک آمجی هنه بنا دوان اتفاقا ده یعنی جهولدان اتفاقه ده و ایمجی انیک ما هیه و به انیا هان باندوره که بگه گو به صدم ناکوکی که نبرا پیکاتین گواتن گلهف یعنی تو آتایا و وساتنه بو گو تام دمی وان هفدیتنا ده تهر انیا کوسا اعلام بکو تایبتی گراستیا تیزانی انیا کی گود هندره والای یعنی کسی اید هندره ده چند کسی سرتلیات انجمارتن لی پلان چبو وقتی بیجن بنر و ام لویدنه و مجی انیا خو آوا کر و چاغه ام دکارم ببین وک الټرناتیفک جوی سیستما گوگ هی لی بګومان اوه دبه گوگ دمکی سر راگاندنه وکیدن ده پچکی ورب کارانین لی پاشه باندورای نامی نجبر گول سر عرده تشتکی وی تنهیه بالا خو بدیش بو ویجی مجی حتی دم وی تنر خانده نکر تبی گومت زانی بو یعنی نیتا آوا کرنا وی انیا بناو کرنا و انیا آشتیه آزادیه و ناو نوسا اولیه کرن لی دراستی خود تنه هولدانک بو چاوا کاره به وی اتفاق هم باندور بکه و زخته که لسر هوان هفدیتن هم بکه لی اوجی در باس بو یعنی وسا جبر گو سر عرده تشکی وتنه وسا برنگه کی گو به باندوره که جدی بکه ندوی آسیده انا بگو من وقتی آگاهی بلا بجوا اتفاق پیک ها تو یکی تی چیه بو کیف آمد هواته و هر کس کیف خوش بود پیش شابه و بخوازه یعنی اوی خو هستی خو بین زمان لی دما گرک ام ویجی زانه بین یعنی هنک راستی هنه ام ارکدارن جملتی خور بیجن مدکارن یعنی تشکی نبیجن بلا کسک دلی نمین و هر کس کیف خوش به یهوسا نابه یک جه ارکا کسی گو وی کاری دن مشاندن او گو راستی جملت رو بیجن ای راستی گوتن دما از بیجن مخابن آنا روش وسایه نه واتیا گو دلی متخوازه وسابه نه از مجبورم نچارم آنا تو پرسیجم بک از راستی بیجم نکارم تشتی نراز جملت رو بیجم امانت اکه دوی امانت راست بیگوتن جارنا زحمتی هنه کلم هنه یعنی جی طرف اکنک تشتا قبول ناکه یعنی جی پرزگریکن هنه قالو ام ملت بخابینن مانه پیوست راستی بیگوتن ادما راستی تی گوتن
طرفên تایبەتی navendên şerê taybet dijmin êgo yekîtiye naxwaze aciz dibe ne ji ber got esas ewil û pir dil şewatê yekîtiyê aciz dibe na ew dema dibînit te rastî got tê wateya wê xebatek bê kirin ji bo ku ew rastî pêk bê em mînak ez ana bêjim pirsgirêyek ji ber vê ana tîfaq çê nebûye wê çaye çi çê bibe wê hişyariyek çê bibe herkes ji bo yê bixebit ji bo ku wê kêmaniye derbas ke ji bo yekîtî çê bibe lê em nebêjin û herkes bê xapandin wek tê veqey çê bûye wê derbas be û yekîtî çê nabe ve ya herî baş herdem rastî gotine lê navendên şerê taybet yekîtiye naxwazin îtîfaqê naxwazin tu çi bike ew ê tiştekî ji ter derxe êrîşî te bike ew ê herdem bixwaze rastiyên guheyî berûvacî biqulêpe û bixwaze dewsa rastiyê tiştê nerast pêşiya millet bê xuyanê kirin û hesabê xwe çawa dike dema got êrîşî te heger îtîfaq pêk hat ji xwe çaxê tu para te tê namînî ji ber got wê intîbaekî wisa bide wek got tu dijî wê wê çaye maniyayê pêk hat ne te pêk anî û heger xera jî bibe dîsa ji bo tê kevistê te bêj bine ji xwe destpêkê te xerab bû tu nebaş bû bine va te xera kir yanî ji ev navendê şerê taybet van tişta baş hesab dikin yanî hesabê xwe demê pêş dike him dixwaze xera bike û him jî dixwaze nerastî bê gotin û him jî heger xera bû tê xistê te nekevistî bît ev şêwazên şerê taybetin giring got em tev jî hişyar bin beramberî wê bi rastî jî mere ana ew neke baş dibe bila hevdîtin wek dibêje bi encam bibin li gorî wê çi çê bû çi çê nebû mere kar wê çaye milletê xwe re bi rastî em soz didin çi çê be em ê bêjin bes ana em binirxînin wê wisa bib wek axaftinekî berî wextê wê lê giring e yanî em hişyarî vê bin hişyar bin got em tev hewl bidin gi serx hewldanê me tev ji bo serxistinê bin lê heger tiştekî dî dervê taqeta me çê wek got tarafek bixwaze na israr bike vê pergalê xera bike israr bike hemd şê çêbûyî nebîne israr bike yanî heta perçebûnê tê xina vê sistemê de bêguman ev vê ku hevdîtina jî dikin wexeysa partî mesela 24 partî di van hevdîtina dene nûnerê van wek şandeya çêbû nûnerê 24 partiyan e evana jî bêguman ji heqê xwe nabînin got destkeftiyên got xwîna şehîda û keda vî milletî çêbûne hema wisa bêj dela xem nake bera derbas be ew ê jî li gorî wê sozê biparêzin lê hewl bidin îtîfaqê jî pêş bixin